Доктор Тақай тартыны баштайын жынрашта жын нежима тоққаныныз. Фиягдоны медицинон пульмонологон центры медицинон күшчетадар шекшін. Шырқ зонымы шасыд алчидер аны құдыкынгайы. Коронавирусы шахадагдар фарынчынышты. Фалаваттар шакышны уақтой. Доктор Тимофей Балтнеш валыштадын корд. Фаягдоны пульмонологон центры шакоштыл ану выдышты. Шырғзонама аса оныл дыжардыгна коттой. Хаматы жауырбек докторты бинонты райгурд. Ананиш зинат қаққанын о бинонты юмаяк күшт. Алы минут държын вуд амовын. Керазин навшыта варттам. Камил қалзак нахашта коттам, камта фалман нахашай керазин навшыта аварттам. Хаматы жауырбек ныр аштажы забах каны адамы раудеты ништай. Фаягдоны пульмонологон центры коллективима, дуамы тоқ котта ташак вирусима. Жынраштаге фаршмала удышты ем кушчета. Удона юбек кужарты Фатима. Клиникон рынчындоны докторта фагна каны уйкубажытта, од юваршла уын ябон нещи. Мабиной нак авшаттону штырхаша вардоли шумагаш командар бамбаршта мақудел дуанал жахта мах пульмонологта футса қуамы аштай удайкам шырзонамы арвышт не хушма анқалмы каштышты умагашканын анаман ксаугауд. Вирус докторты дарбақы гдарта. Гаджиты алан фарынчын эпидемии райдян. Кутарих юл фахасыд авто ырыдон рынчындоны шырғзонамы ем кушчетаны хушканымы асыд. Тағды қошы клиникон рынчындон манан уаржону, студентов гая умкуштон, мафалоядон фанда гурдыгай райдытта. Мем кушчетан шафалдарима жонга уттан, умагашка пациентов гая кубахауты нас рынчындона, вот мам хорса штайра каштышты. Вирус мам кайражын умагашка мабон вот пациентам аркашын. Доктор куштан соннау, асы куштан қауы хишны вонтканын, апыны зоқсаттауавын. Апаты ақшиягдар тасынышты, ша пациенты бужны жынахашты. Ақшышгонсын вайе нижыл фатыхуавгая, рынчындонай ку аса онс од. Уажиты Залина Гадзаонты Фатима Игорь Войцеховский и Рыштоны хабарты.